baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh yana tunasa nabi ta baca ya roh pong Allah taala jaga yako ya komelo ki anak ta aja ta masela maka da maga rubi bija de to kana ta salah ya bamutu ta baca oki pong Allah taala ta titip baca ma ponco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan dunia, seringkali kita lupa untuk merenungkan tujuan hidup yang sesungguhnya. Padahal setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki amal kita. Melalui ceramah ini, marilah kita bersama-sama membuka hati dan pikiran, mengambil hikmah dari setiap nasihat yang disampaikan, serta menjadikannya sebagai bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan kita kepada keberkahan dunia dan akhirat. Selamat mendengarkan. Iya naro nabita sebelum dipalalang ipu dua. Ia kok bahasa tasawuf maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam, ia naroe sam-sam bisai yang ni, ya kok tasawuf dina kada bisai, maka dami tasawuf wae sam-sam ni tu melo ya lapak bura, jadi ya lengi kesempatan bisai jantung na nabita. Jadi jantung na nabita dia ni bisa ya pak dia nama carepa na dia agak dosa na nabita si pamula mopi na tiup ka pong Allah taala nuru Muhammad ina tulis si pacin na dia agak dosa dia kemakan bisa manang kamu asai bisa na rumah pacin maka dami ia roe sam-sam melo pancaji pak bura jadi lengi kesempatan ipasiges si bawa jantung na nabita apa ia rukurani pasigesa ibawa mipe malok sumur samsam dan ya dia jadi ya naro ampai air samsam tu ya ponigi kita minungi ina nasori biha namo si kaca minainu tapamaso para ko pure manre kemudian yang kedua pak murah nasabak pura memang sige langsung ngatinna nabita jantungna tanya arona jantungna memang to nabita ne wasigesa. Nah, ya natu. Padamu itu hajar aswad, puranya tu nabau nabi tampai itu 5 bau tahu. Ya kene denang kana bau nabi hajar aswad, nah dia agak pak jamaah haji melo bau hajar aswad. Dia agak gara-gara puranya nabau nabi jadi hajar aswad itu dicium karena nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Ia kene makamu Ibrahim nabau nabita, na pomaning teh makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasabau hajar aswad. Tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na manuru riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Angka di kampung waktu na tamai suku aduan itu tamai nasarang ni Makkah. Nala ya tu batu apa makane iya je batu na lo tay na mau empai si pulo mo corona pemana ng ekonomi lo ay nainaw ina tilaw kampon na tapi dito ga katalo ko melo ko piro lo matawa pa kampon na nakibuara ni pada kakbay na padak ke ina nakan nailasa te koro mak darumpu mana ngalele nasa na colakan kan itulah sa cola itu maka kamana te korina buru kemanang tako angka manaci ditabib sandro nyitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batul lah saiko iya na demo parewa tu batul dia kagak paja malasok na parewa to ngang paja kada coco di sana mamusu si 5 tahun lebih mamusu dinau si tahu na gasi sa nasa biasi sa nito na pacur na bawel la kota si na pacuru di meto na melabu. Jadi itu hajar aswad kawang dia labu tapi batu
Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia nagabarani malay. Yan na to akasya kaya to ampay lay buku na sa bakuray na wase-wase itaw waktu na parang na watay to wase-wase na cupe na panaranda. Yan na to ampay cupe, yan na to ampay lapay. Makoko. Yan to Hajar Aswad to. Nabawi na bita. Tapi nigi bawi Hajar Aswad san rawe-rawe ko nabawi liman na po Allah Ta'ala. Makito jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolina to Hajar Aswad. Ito ampay na bau tahu kiro pada mo ito nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung di natadong di may matonakan na cahaya na sa mamakil ito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ang Allah Ta'ala apa yan na si batu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan na soy hancur matan na soy na sabak nur na matan na soy kulok pinur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk nabita dilindungi tanya nabita ni tahu nak na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangit ang pandita yaw po kupasarea maka da itu lay bisay biyatin na nabita ya to si ko pahikmah de makadai ya komelo kalau si runtuk ang Allah Ta'ala pacingi jolo iya timu he iya aja na yari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mupacingi roh makadai bisay air samsam agya sayur samsam iya rawai samsam sitongan ko di makada jenne yan na tunasa jenne taluka makanya ko may masampajat itu mak jenne jolo sara jenne pula masampajange napanya ko to mak jenne dia tu na cicak akatalu sunana asa ko cicak tapi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasian iya na ro rahasia ya sa jenne taluka iya roh hakiki ya naria saat tuhuru iya roh lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariah ya dia katalu tuh aja nih bala bau mak jene nama katonan nak ketu sasai mo pulungnya labo sikayan awe itu iya maka itu pandrita iya tuh jene biasa waktu tanah oko patareka maka dah maga ca aga proses si pigo ko tomelo husu masampaja si di minapasanan enggak iya na husu mo ko na oko jenne husu ko sampajan iya mi kode na makanja ka husu ka mo ko jenne de mule husu ko sampajan jadi matanre pangarum na tu jenne ilala sampajan iya nang katau mak jenne mapodong ka nami betul ngan na yang penting marica kalalo gaji na pigaw iya jadi pakanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na cari pak iji tuto pandita dulu macam matanda kalena pak mapaham ko gamay yo ko na munri mega mi bacana na makura paham si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bata matandre pahan na nama dodo sikolana si salah ya koto madodo sikolana dia na barani mak bicara tapi makanya api Jepun tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na bu na komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia kena jamah iya mak itu bangita nak kada asyadu tapi dia nama sampaja iya mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewangi letu subuh tapi dia nalo masampaja subuh iya makin iya maiga jadi iya naro carana ro to pandita nalengi lala makada tekui cara ya gagawe supaya ya ro jenne nalisari peringaran iya na tu nakada ya kumu bisay lima mo bismillah ko ura ko bismillah niya ka memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napatalisari po baraka limaku tajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimo mo tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimu po apa iya timu yung makay kadosan tapi makuran ni dosa na timu yung makopapa iya pat jalo yung makay kadosan patulia mahape
Iya siane ga dosan. Pajai manenna tapi pajelon entah peta-peta. Iya met tamatu irak kok. Gitu. Iya. Jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa, kemudian tapancaji we timuku si mata malemma untuk mata sibil lekuridi po. Pawi ada madecengi. Ya ko tomat dulu mata jaga iya ngak mataku po, tapacingi dosa aku sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua, po tapatuji pakitaku loko numu masih. Kemudian talingi cahaya po pakitaku yang kita barakati. Ya ko lima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amalku mataku sedemoni lima tahu. Po tapabile po dosa-dosa. Iya naruyasan jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wa di batal ya nasige saroni olina lah kaye baine wede ka palape na batal itu sige sakai halakai ka sigande lo masigi sigande gande makatan ni natakola tu tapanagat tagido cilina lakai na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa ya tu bainewe na lakai tanya muhring tania tanya muhri tu bainewe apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli nanya bainewe nanya sisa natu nakanlah dinikahi dan digauli jadi ya tu bainewe tanya muhrim makanya hak tamlik hak pakai ditanya hak milik nah itu aja tersinggung hak pakai ternyata itu hak milik itu makanya tuh ampai makun raya dia gagah hakna untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dia gagah hakna talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan iya rohane cica mi makada utalak ko tatap petalak itu iya makun raya namo akal 50 talak namo mak galere ko dia jadi dia berlaku nasaba ini lah hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yelli kaya tu mahar yelli na makun raya ini aja tu ampai aja tercapai mahar ya tu dibalancai monripi iya tu mahar tadi cara nah ini tu lina nata nama kasempo mahar ko sidro seperangka ala salah maka nado dong namo jero seperangka ala salah pak kuasa salatoi mestinya maka ada satu stel pakaian sholat apa ya ko sa parangka namo tuana namo manarana macam na to ajene ka macho to sa parangka ala sholat macam salah na macho ajene ka na macho manarana ka sa parangka to mestinya maka ada satu stel pakaian sholat berarti waju-waju ya ko sa parangka namo ajene ka manara to macho man nama-nama igaro cede iya. Jadi ia naro apa butingan yang makal ada sempo ia nabi tapu baini Hadijah mir angkat na melo na dati si di miliar melo dati si di miliar ulawas si bawa unta 20 unta nak bereng angka ga tau mak bainyo ko wanyo si di miliar mahar angka lalo ko gaje lombo ya ro sandala Jepang maka tuh nakun roh nih sandala Jepang minangka kang ibainin iya angka tuh ko YouTube ya senamin rek mahar dengan sandal jepit iya tahu usaha kami ulawang iya betul lina nak taimon ribita bicara itu kumaka deh mahar na 500 juta di menrek na 3 juta dia nama digagah iya di balancana apa capu ya tuh iya itu mahar itu na punena makanya pakan jaki itu nabi temalak dan napakalat di makun raya iya. Tapi yang makoko hati-hati ki di makun raya pak megalak da iju melana megalak da ki na sebab pak dongan na memeto je nabi ta de garek nakama lino ko hade sa baca de nakama lino na reko de na dati si dibanding 50 kato makarci dibanding 40 iya 40 makun raya si dia roane perbandingan na napo di kama lino maga batewe jagai wi roane we koci de pa aja na to na tahu bicara ya kong ka iti la ici di na 40 iti dira maga bate jagai wi kira-kira dan maga ini mana nama na wi iya makole ba tu rek gine jagai lah kay makokoy iya nasaba mega tantangan na na pura mak bayi ne ci di nang katupi tu makoko 1 banding 7 baran yang annang anak darah de katawana maga ni de piga ga jandai we Nih ya tu jandai bahaya tuh.
Dito nga ako eh. Iya tu anak darai dito na tumalada masela pasiri sa mo pa. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu dikelo masyaralan sini ay bahaya tu. Rorota na lakay ta ko ya tu narunto tu. Iya. Makanya tu biasa wapak guru ng itu bu marepa wapak guru ng tabace. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapito ko mangaribe kapito ko subuh. Yan na tunasa nabi tabaca yaro. Pong Allah ta'ala jagaya ko. Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka namaga rubija-bija dito kana ta salah ya bamutu tabaca. Oki pong Allah ta'ala tatitip. Baca rumah ponco Pak Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya. Sebenarnya itu Bismillahi masya Allah ya ko turuntu dale. Iya. Kung kadale pamulang agi yali na tapanitai mata tapay baca Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay taw itu ya rogagata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na silay po Allah ta'ala labi makadya na ya. Jadi kung maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya, agi yali mana? Lakay yali ya toro baca. Yan na to ampay ogi na pasala pasangan na o kilala kamara na paisaliwang ni akat na pura pimatu na tama na tapanabaca ro alhamdulillah rabbil alamin bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Na pamilaw alinro ngalori po ng Allah Ta'ala supaya dijaga terus ni yung puto jaway na pasitong ko ulun na kaya maputi na pa'y patuda makunray sa belah kiri na pamakjama arone pakawi ka di makunray ko sila pena yung pwede ogi din na melo inanay pasalak kilala kamara pasapasi di pala tama situ dangat. Tapi engkau ko tu kumasahada itawi ko tu na sampung isahada na ronewe makada tedinule mak baine wala tay mo kadi mo mati. Yan na tu nakada pa aja ko jago ko pura ni tongko ya tu yo pwede de manyamang apa makali bumila lang waktu itu ya tu mega tahu dia na paham tapi aja na wapak guru ngir. Silahkan Kemudian aktifkan lonceng. pero nak makadai kue ita pares saya iya na atita na sabak atiemi tu malasan atau si salah dan untuk teman-teman yang sudah mega bata-bata ati tomi terima kasih banyak semoga na iya ko standar mako ko melo ipake ya kae mancaji mapa de nagagi ko standar imatongang de nagagi o aturan piki kega ahli Quran dan ahli fikih apa iya tuh kong ka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu yakta mancaji mak imon ahli Quran. Jadi aja tak kada pakka pala korang yang disuruh aku dina paha pikir magan salah itu matu dia nisa kada suju agi sana makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha ini sehukum-hukum na sampajang nisa kada ko salah ipakui iya mega makoko anak tamak pala korato ngami bawa dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yang atas salah ini sekedar loke kan iya aja nangkai matu lima sulara konco iya itu marajing jadi ya penting sampaikan jadi ya tuh korangnya cocok nih apalah memang tapi ya mengetahui hukum agama itu lebih penting itu bahaya jadi itu udah sembarang nah yang kedua maka dia koto maka imam isapa ya rodega ini wasi salah man rasa apalagi ko papolitina dega de nagaga ya tu apa ya nala na todo puima kada jamaah na si cocoki maka digare jadi aku ya tu meala standar tu marajing ya nampai maka da sapa dia kutu kega nasi di tahu na yang musoro yang penting dia nagimpe to itu nah mega moto tatal lu tatar pak ya timangnya pak
pegawai serak jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kapala desa de panagan na sitaw na make kami tam. Iya. Pura niya ipan riti mapasay mo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kaya ka makuha jadi upasa manibawa makadade yan ang kanang putiyasi matayasi diyan na to iya aja taganggu imangi mesti na je rimang aja na nagalung aja na nadara iya idi na pagalung pak dara masih disidyang makaliya si karung waling ipu imang iya komen rita lupa pasti dekat tolak balatan na taling imangi na ko si ratu pagalung ko wanyo timor nga na si ratu tu karun na dupa pu imangnya sisa ngin reka ngasih na makaji tu kanya rekinnya na deje ta ciri-ciri sikaru tamo ya ko na sikaru ta sisi puta na ko 50 itu pagalung na 20 na tu 5 karun na dupa ada daripada lo si kasih angka dia gabi baca doang angka imanu ko galungnya manu melo gere kati manu ko galungnya natuton ni po ima komporo na melo galungan kasi tao nasangkay ba may baca ko kurang ke kurmalasa yan be jama-jama pag na imang imana tau mate tau mada tau katama-tama imang imana iya ngere iya tu imang paralu na to masikola pa ini na ustaz mako ayo na roy kamana ni rupa na la sa miliwaru yang kanibatay yang kanide na may mabicara kanide makai garupan jadi pesan naman niya guru takali si dendre ngupake ko pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na karaja na kumabarong nabita pawarungi baraka na salawa miloma magimagi ng cipa bura ya maniro itu iya to na roje tapake aja na ustaz ta dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo na siratunya tu botolo na to poso ini nah makanya to pandita manalita upake si botolo wat di 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawat dimanci pak bura di salah satu pun tapak barakaka ngak magi na madar di makutu kak makasibiang ni pun tapak barakaka ngak iya mamagimay kasih minum nang kakak matinulu makasibiang pun tapak barakaka ngak iya supaya ayo tak kalupa untuk oko gamay pun tapak barakaka ngak iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan apun coba dongen na Tailawi ini tu sampai tu pandai tadi na langsung nino napakaja kana ketentan ni jolo napa baca mi salawat napa mi lodok tali seri ni baraka napa ino ini mani agak kekurangan tahu emang padi tuku tilau ni ya tu itu na baca stasi ini nagan rusui barangka enggak makiro iya peringerang ay betul na aja na ino bawang Andre makototo aja ni Andre bawang idok doang wi nasabak masikir itu Andre aga nakuita na imana ngikmat aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman Andre aga po taapa-tami tapak barakay na wad di manca jipak magtinulu ka makasiyang po tapak barakay aja angka saya pernah diajarkan makadan ka tuna wad di minum siyasiwan ni tadi na teme ilawi bawang ya rowe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto dari la umrah dapat pura pimajin na meteme sesapaka tuli maloliso tilawi baraka na we dena sutu ia matoto na pake ke Halil Bangkalan pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke seluruh Mekah panilau memang aja utama maka kau memang lo macam repot-repot iya barakan ilawi makarwi tulita teme-teme to si kaya iya kau minum ilawi iya aja na tuli madar bika kami matola sama kau tu kau cau ditarik nah yang dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan iya kau makiro kalau kimajene talaga iyo lo Eropa kita ilalang nilagay sa napata pacingi napataling apa
na pamasalara ki nalo ni majende na pon berjama itu kan masampaja na tomore na ko ang kamasu itu dimaafkan. Tapi aja tadi saya tu sudah peta Pak mutana jiski ini kok kibirin na masigi monro tatong mutana jiski pada itu kong kana nak bicu laipa pampers nata kopurat te menang ka kotoran ko pampers itu mutana jis di situ kan nawat disigesa. Itu hukumnya. Pak kami tu tahu mako tu masuk tacede temena namo masemi masuk tu pak cau ni karek itu dimaafkan itu. Alhamdulillah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Lensa Dakwah, kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia untuk menyaksikan ceramah guru kita, serta teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video ceramah terbaru dari channel Lensa Dakwah. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman dengan keberkahan dan rezeki serta pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjut menyaksikan ceramah guru kita hingga akhir agar kita dapat memahaminya dengan baik. Apa tu pacina pacilahiran yana tu nitay mata najisi ropoh paci hakiki yana tu jenne pacingati yero lasati kemudian paci waramparang maka dia basarana an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah ya ko an-nadafa paci carepa ya ko at-tuhuru paci hakiki ya ko at-taskiyah paci ngati ya ko az-zakah paci waramparang jadi namo ma paci mana wajujue de ga tau te wasisala na de nasu sakka na andre tatandre tetay mo carepa na sabak mandre ki andre carepa namo foto pure pasu sakka na narekuye wasisala bali bola jama-jamate ya tu nak dampangi mo agama aja naliwang kita lungeso pamakai nabi ta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin tanyana kulo ngasal la kong katau de na sewa da pada nasal naliwang kita lungeso iya di melo elo umrah aja na yaro kopor tau rusu masijah iya rojolo tau tewa si sala talawi bolan apa iya ko loki umrah nalatu ki syari nabita nak kada nabitang katau mewa si sala ko kampung edu tarimang Pak makade nabi tala ya hilulil muslimin an yahjura ahahu ko salasa layali tanyana golong salang ya sakarang nabi tala masakarang na rekode to sewa ada pada nasala naliwa talungas di ko me kilo umrah lo ki jolo mewai ada manang yero purete wasi sala lo ki we to sia dampa-dampa ngame ka jolo syari nabi tahe sia dampa-dampa ngata salangnya ro pure pakwani ro ni loki aja nangiro gini kupuri gini benda ini ya gale murus ang kayati macaripa deh tapi dia to gago kodi iya apa ringerang ya apa deh tasakamai napa di komandre Andre Hara aja nangiro Andre Hara di bicara lantuk balu sholat wa dua arba'ina yauman mania kata Nabi 40 sholat 40 wanina itulah ibadah ini arwane upasangnya pacawe ramalan lau kamay hagalungnya tete kalau iti napai bawal lo boleh na baului baineme na dadda inapai buka aga 40 sona na jamu puasa lo mondri na dapi malepat tadi pada mainga apa nabi makan mana akal harap natuk balu sholat wa dua migi mandre Andre harap deni tadi masampajana lo lupa dongan na 40 sona na sama iya rodarai menurut kesehatan ia koto pura mandre gaga cicak 40 sona 40 wanina ko napa sakpu sel nak kodara jadi memang to salam itu makanan haram masih ada dia ini terima iya ko haram mana saharam ligai riha iya ro ko lisati hakan dia na mungkin to dia na mungkin mandre bawi dia na mungkin mandre asu mandre darah dia na mungkin bangkai itu ya mi bangkai ya bahaya makopan pak balu ayam potong nih iya kumpai kumali ayam potong ayah ku ya aja nih pura gere ini lau gere nah dia nama mah kun rewa di tomak gere itu iya tabace bismillahi Allahu akbar iya kume kita bismillahi billahi Allahu akbar ya tiba aja ke tomak gere lo kyo pak bulu ayam potong nih
takutan ang siya galina ya minyak gere bismillahi Allahu akbar ita gere ni Pak Mandari tu Pak bulu ayam potongnya na gere 30 misabu narako pani na nagat tanyulu na makutan ete siya nasa 30 sa buka ya tu dia na bismillah na gere 30 misabu mato limanan na to 5 gere tu na Mandari vita laga je na baca ya we to liceng aman ni 50 ko ya tu 25 ko napi na mak gere lo gere ay di na gere magampamu baca na bismillahi Allahu akbar namok ko boleh ko de gagaro ni mak gere ini gere makaran guru takali sidendre ya ko makun rai mak gere aja pangolok kila marupa mak bawi matu iya jadi ini de to na masusah tu iya cuma kami matowi tiasang adap-adap itari matarap piso ke guru tak kemali tuh pakai ke pisau na si kopor iya ini imangnya liki pisau Pak Gere iya itu na masoli mako pa masempo man tapi 700 10 tasi di juta iya dia masigi ta suruh mali na make gadi na masigi iya masigi ta suruh mali naliang imangnya napa yoro ta pake Mak Gere bangkung ya memang to Pak Gere tali aja nama lanro anu mi di tanya je bangku tera ya kibo bangku garege ya kibo bangku tanya bangkunya tuh garege lah model ini jadi bangku iya memang tuh ko bangku Pak Gere iya upakewe Pak iya rumah ringange patatau dia nang kawasan iya nala bita lupu lo sapi na Gere na de paniasa na itandra mo capak na nitong kamen rek langsung na dati bukun na na cicen mi gatang tuh di bangku tak kata lu nila sigiri ini siapa salala runtu imam Gere 2 bangku na pake pura nina sorongan atau tapa solo nak temper nila sisi dia pada mo ay dega iya jadi usahakan ni cedero aja ni sesalo kolo iya iya itu usahakan jadi pe makna ini nama Gere nama gampang mau bacaan iya kemudian jolo-jolo macawi asara 28 ya jolo-jolo 10 pi menit supaya waktu tes istirahat kemaki ya iya rona maka dakak pacing ini kangepan itu tak coba gere taparis saya roba jujur meloi pakai masam pajak mana semoga halal polangan iya ko hadiah cali aja memang tapake iya jami mana sapa iya roba jujur mi pakai masam pajak apa angkat tuh hadis na nabita ya nang katau mali pakaian 10 dirham nalyangi aseradi dirham dihalala si di dirham diharam na pakai masam pajaknya itu pakaiannya kurade diterima sampajan nabita makan dena kada nabita dena sah makarani dia diterima sampajan asa sampajannya tapi dia diterima dia tu nakala salatnya tidak melewati kepalanya kecuali hanya sejengkal aja tak kena menrek kolangi na betul lagi ketujuh ulunna lagi sijak kami pole ulunna nenrek nano itu bahaya impe maka dia rupa yang meloi tapake masam pajang tapi tepite tanah mana maka dari mapacito ngase ya baju juke na baju makanya to dia na tapake aja mau na megala ada rupana iya na rumah kada iya na mapacing apa iya ko to makana haram ligai riha mai kanina kana maka dapat balu-balu kaya ustaz boleh halal cocok ni jolo duta naiko iya rumah balu ko ganna to ngamo siliter ya ko dina ganna siliter maka da siliter mak balyo tu atau kan musaro maka di mau pagaga amai ka mako tu siya line 150 mako 100 na dia dati modalana sisa nama deta na setale ni pale mula balu ayasang iya na tiyasa balik patuol iya aja iya pada mi rupa balu bale aja na na tulilang gaya ro balewe aja wita pa balu bale ko pasay tulina langgay baka na may ganita tahu berarti kalasyan ni tahu itu mada dia ko Pak Marawi biasa ko le pangamal di bali lo poda siya gali na balita lolo palaga na sa iya ni balu palaga na stas bali na iya aja tahu usahakan ni rupi ko ina baraka poleta ternyata tu ganna apa angka anu to Pak iya ko angka gaga tapolen na anu masalah na mo 10 juta na bukara pintu po ng Allah Ta'ala supaya to gaga masu denon rukui
Tapi ya kuya roga ganu halala na tutup pintu po Allah Ta'ala supaya monro ya to gaga itu. Biasa to enggak tahu 10 juta gaji na siulang. Tapi dia nagan na magay nakan na ilasa na. Na dia na cocok katanya Pak Buraci di juta. Iya masamang yana na tapomar rumah sakit kan na Pak Burel dia mesau. Iya itu tahu po guru sekolah tataluratim kasi sa bugajina dia na malasana na palinga bolo kami na ni daw kiloro pa nih. Iya natutu po Allah Ta'ala jalurna supaya dia na sudale. Tapi ya total liwa bate na malolongan na dia na baraka na bukaran di pintu po Allah Ta'ala supaya semuanya akan keluar dan tidak pernah cukup. Jadi aja tangga maka damai gapulannya na dia na baraka man rasa. Itu kuncinya. Biasa tuh makanya desa, mereka jadi desa kadang orang yang capu. Makir. Mereka tuh dia nak baraka ya tuh. Itu ampai di arone pasang ya. Ya kong kadale tatalingi makun raya nali nama katani. Mak baraka tuh kupure na katani makun raya. Iya talingi. Iya nang karone malolonga dale tapanale si tengah. Nagatang 500 sa kuna parikantong inapan nelet bayne na sisan na desa kadagan na 5 itu na capu itu 500 de na manasah makutiha sama ya na pura na katani makun raya itu mak baraka iya di makun raya ko tumata katani di ilaw doangam ni matoy iya tiya biasa tu ibu podang maka de kong kadi mutama ya Pak Banyo ko bolam Pak Banyo ko bola jen tepe itu mo balanca ya tu monro itu mo balanca tu aja na ya tu sila lo dangka usahakan ibawa jok lo boleh kadalik na po Allah Ta'ala Pak Ban ya sidakang jolo na po maja lalo mo balanca ko dia mo sidakang supaya magay mancipat tola abalai itu kuncinya iya. Jadi di makun raya makor ko nalingi dilakay tapak biri-biri ni jolo tado bilodongi po Allah Ta'ala sukuru ki papidalik na po Allah Ta'ala na pa ya sidakang akhir ya kapwa tu makun raya na yali di tapak CO deh wah enggak kemudian upasang iya tu sampajangnya Pak Bu denamona siton rasi basak ka akimi sholawatu zakah siton itu magi rodue sampajang eletiang lalau suruga iya rupa sidaknya patola abala yang kedua bola kulala na suruga istana di dalam surga iya komeki bagu nga bola ku suruga abangu masigi ki abangu pesantren ni usaha dia tawa kada si di pesantren si di masigi de yan ka masigi bangun pertama ki sameng namo si sami namo si dioto kasi dito je nakada nabi tani gini gitu bangun si di masigi makalami mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi gitu bangun masigi okolino karena po Allah Ta'ala ibagungang istano kilala na suruga jadi komeki mapunay hotel bola ballo ko suruga asumbangi ko masigi namo dito namanya ka sumbangi namo de na sampaja katobolana de minatama jadi ya sumbang aja nasi di masigi tonri mas sumbang aja nasi di apa yang dibongkar rakyat tu masigi sabar ni iupo ko sinin na ko wanyo mapamulay wanyo watta latu wanyo latu watta ina asumbangi tatala isumbangat ta ina agama na tukore kagay tari masigi mo iya kamakiro apa yan ako mibawa tataro sumbangat ta natako na mo rema to naruto ko masigi aga na iya upo ko ta sumbangaman tali sarimanan yo ko tumanyama napa di sameng aja tapatama at apang ako makasameng kasi Pak iya kodi narapa panitia na lang ite ko tapatapul maso na najapo. Jadi kuyang pakai di masigi. Jadi apalagi masigi teh alhamdulillah luar biasa. Degaga tiap tangani sudah model modern ini. Iya. Jadi ini sangat luar biasa panitia persatuan masyarakat tak luar biasa. Iya, ko makui ballo na masigi insyaallah. Ya ko meki mita ekonomi maju tapakan yaki masigi. Ya nang ka masigi kumu ciato men rek dale ko. Ya tiap pesan salah satu ulama yang saya datangi di Kalimantan. Maka dia kong ke kampung monroy tama tapa masigi mo renovasi ko makalilian. Padecengi angkat tu dale pole masolo ko madece ni masigi. Na po na Allah Ta'ala ni sama kada kinri me lolo mala dia ko tannya pano ilale ko.
Iya na demo, way masigi de. Deto na patami nasa na deto na may pakanyaki mo na. Yo mo kumakari mo alata, bongkar mo ya. Iro masigi ko sa din na pondo iro. 60 na juta di na lo para bongkar ay. Maka aga ni bago na ako de semua tupon ni maka bola tak bangka-bangka. Masa mana ade. I makumo lolo na raja di mako tu pamulay mo. Iya na pura na tapamulay mako meto tu panitia. Napa nito ko to panitia to makala sila si Cede to pa. To kan na makala sila si Cede mataru-taru pi. Payo ko bicara na teme yang kalinga de gaga mataru de gaga sakada bakay ka bicara no tamane to de na kana sumba. Kay ka protesnya. Ya biya ko yami ko jumai nang ka to lima dari ke makapal pak napan na tamu si dia. Tapi dia to gaga ko de gaga. Iya. Jadi makito pak kami to mako tu pak nangga biasa dia tu protes. Di rona mana way maka na majaji tina te ku podangi mako ada gaga ren na pokokna na paungana nampar mana tapi dia tu kan sumbagang. Ima tuli nampar to nasa niga si mende nasa yawa duhasi to duhasi. Iko na pe maju na irita magasah. Itu jadi ini penting saya wasiatkan Pak Kanjaki. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak, terutama sahabat Abdul Waris dengan Ustaz Lukman Kato dan Pak Camat dan Lintong Labita Pak Desa. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Sebenarnya ini kegiatan saya minta maka kali ini cede waktu saya mau bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat NU. Yana tu podang Ustaz Waris maka aja numpas sedia yang perlu pacar mah. Saya datang hanya untuk mewakafkan ilmu. Cuma saya minta ada donasi karena kita rencana membangun ini na rencana na sama menre nitian nah. Rencana korupa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, kemudian tempat pengkajian Al-Quran dan hadis. Makanya disebut Istana Ahlul Quran. Kulawoi jadi maka kamu kasih masyarakat korome lo bantu Nahdlatul Ulama namun 20 bisa ulang selama 23 bulan dan akan nak 2 tahun kurasi ulang 2 tahun iya nasabah saya nukan itu 23 bulan ya kau lancar ya roh bisa jadi itu sampai ke situ nasabah mata anak kasat di ko selesai tugas jabatanku nadena selesai ya roh maka nasinga kamaki hadratus seke Hashim Asyari maka agak dia batin murusu enu dia agak jokah. Jadi makanya saya minta untuk ke kama masagena nameloki berpartisipasi berbagi-bagi berkah istilahnya 20 sabu ya melo 30 sabu ulang-ulang Ustaz Waris pamatu murusu ya kotako na paisulat na waja nadegaga maka tapas tok ni iya ko iya ni sukuru katu tapi aja ta cicengi itu ya aja ta cicengi na sabaya tu malaika ulang-ulang ni laudong wa ditu man cigi papalampe sunga aja tak kadaya na ria 20 sabuala tapi cicen no wajah langsung lunas aja malaika itu yang nilaw doang iko to masumba nilaw doang sikit malampi umur malampi sunga supaya mananung si matu ulap pema ya ko pura nita cicang itu nilaw doang pada mi itu to masumba nga sosoe ya tu tawa soso nilaw doang malaika ya ko cicang ni siula makalay malaika istirahat sikit ulap pema pa si nilaw doang ro gila daki iya ya kita namo 20 misabu kamo tu anggota jampu iko de tataran transfer pa kamato nomor rekanina iya Romelo maka me apo kaya mega ini mani bawa deto gaga batasan nah jadi berbagi berkah istilahnya. Jadi saya kira dia sampaikan membagi-bagi napa berkah ipong Allah Ta'ala iya ko dia gaga tule mala cara maku mapamula nala tu capana angka gaga me walingi tau usaha kami takatan ni masai potule pigau ita pigau angka tu tahu ko sorry monri pak bu deni timbang amalana de tonale te kulit yang sirata mustaqim deni bawa lo pada masa maka dia nabi tanapai malala ni jemput de na lete ya ko ya tu mapasi pulungan ya tingena panale ngampal lo ibalender mo pa ya tu de na langsung itu iya palai ko naso tinggi macan itu iya makanya saha kanginang ka amal rahasia iya saya kira makanya itu penting Pak Bu.
Aja na tatarulingi rulawat tama balo-balo gang kasiku. Kemana nyo tempele-tempele aja. Ya tu kumati bani munrim itu malay. Masak ya din nak bay nila kay te kumati. Tuki lagi may makbay ni palay kumati. Manasah. Iya ko wija-wija ranno nga makata-mata wija-wija mo ranno nga buta ciwali ko. Taulang mo ranno nga buta rapa ko. Idi na tuyo ko makukuha may ka tanay ki akasya kita siaray ki buru na tomata talala na sitaw. Linga kadua mi namigan na katalo ko pure mapabay ni. Pamelo masyara ko buru. Idi lagi to mapahang agama kadua mi siaray sitaw. Maga pamatu wija-wija ko idi matu. Tuki lagi na lupay ki ikirilo jupan na makulia ya binatalipo ko chapu idi na. Nang kakiriman ng matalipo manika nang kadikirimat tamagan. Bikinetis sang imaga sija na tayo nalupay ki kotomate na nagagataw tapajampangin pa. Tarito nga mo to bayneta kotomate tapi nagan na si ulam. Mapinrin yung ko Facebook, sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan tak terasa. Napang kaduda makomeng sabar say nasa Makasih. Anyo. Ini penting saya wasiatkan. Ia patunia punai agagay kuya dering. Selama yakatan nimopi itu cuma amanah. Makanya selalu dibayar zakatnya. Tapi ketika diserahkan, dia nagagato zakat na wajah. Karena ya punai mematoni situngan. Itu hakikatnya. Jadi aja tamatnya tuh. Tapi dia tisangi perjalanan. Mudah-mudahan ang kaboko tamawari tapas sadia ng nyalita ko surumun rin ako ng Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Itulah tadi ceramah yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Muhammad Yusuf. Ada banyak ilmu dan hikmah, serta amalan-amalan yang insya Allah bisa kita amalkan untuk kita semua. Jangan lupa bagikan video ini kepada sanak keluarga ataupun kepada teman-teman kita yang lain agar menjadi amal jariah buat kita semua. Sampai jumpa di video ceramah selanjutnya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.